Әлбетте, достар, біз бүгінгі yayınımızın başında айтқан едік. Бүгін бір çok misafirlerimiz olacak ve müzikal dahamızdan sonra stüdyamızda da bir misafir. Ve o bizge nasıldır bir medeniyet ve nasıldır bir halk hakkında aytacak, Gülcan? Doğru sözlerini Adile ayta, jayip musafirimiz, elbette bugün dostluk günü aziz teleseyirciler ve şu sebepten bizden acayip halkının vekilleri bizim stüdyamızı güzelleştirirler. Böyle insanlardan biri, men bilesem, Pyotr Petkov, Kırım Cumhuriyeti'nin Paisya Hilendarskova adlı regional Bulgar Milli Medeni Muhtariyeti'nin cemaat teşkilatı reis mavını. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Доброе утро. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Доброе утро. Петр Бей, разрешите к вам обращаться именно так. Вы сегодня пришли к нам в таком прекрасном одеянии. Это ваш национальный костюм? Да, это болгарский костюм, который за много веков так и не претерпел никаких изменений, к счастью, и думаю, что и не претерпит. Это тот костюм, он, естественно, не повседневный, а праздничный, который носили много веков назад наши предки и продолжают носить. Хочу обратить внимание, и вы, наверное, это видите, что никаких супердорогих материалов не применено, так как в те времена болгары вели, можно сказать, практически натуральное хозяйство, то хозяйство, которое обеспечивает исключительно потребности самой семьи болгарской. В первую очередь, конечно, держали овец. И вот это все домотканное сукно, все это из овечьей шерсти. Штаны, жилетка, тоже домотканное, чисто хлопчатобумажное, вот, тонкое полотно, рубашка, да, и орнаменты национальные, которые символизируют какие-то послания предыдущих поколений будущим потомкам. Будучи немножечко знакомы с историей болгар, можно прийти к выводу, что культура болгар и крымских татар похожа. В первую очередь мы, конечно же, сейчас поговорим о музыке, о еде, о обычаях, о языке в первую очередь, обо всем об этом. Но смотря на вас, первое, что мне бросилось в глаза, это ваш хушах, пояс. Да. Крымских татар, у мужчин крымских татар, в крымско-татарском национальном костюме тоже присутствует пояс. Он тоже зачастую бывает красного цвета. И опять-таки это говорит о том, что наши культуры очень похожи. Но помимо этого, опять-таки, мы хотим поговорить о культуре, о языке и о обычаях болгар и крымских татар. Чем схожи? Ведь мы знаем, что у вас очень много татар из числа крымских татар. Вы знаете, конечно, историки всего мира однозначно сходятся к тому, что кто занимается проблемой булгаристики, кто изучал историю, культуру крымских татар, сходятся к тому, что очень много исторически общего у болгар, у крымских татар. И это подтверждается тем, что, конечно, очень схожи, во многом схожи язык, культура, музыка, кухня. Вот. Даже обычаи, к примеру, особенно в деревнях, в сельской местности больше придерживаются, потому что урбанизированное городское население, оно, конечно, грани эти стираются больше. Обычаи, допустим, с пожилым человеком обязательно со всеми здороваться, а пожилым людям руку целовать при встрече, селям руку к сердцу прикладывать. То есть эти обычаи остаются, и, как я уже сказал, в сельской местности больше придерживаются, потому что село – это как маленькая община, да? Там все друг друга знают, все на виду. Все живут более открыто. А в городе бывает так, что даже соседи по подъезду редко друг друга знают или видят. Поэтому, конечно, а почему много общего? Потому что, ну, исторически так сложилось, что некоторые по ошибке думают, что болгары, допустим, появились в Крыму, последняя волна переселения, около 200 лет назад. Это не так. Гораздо более ранние времена еще есть присутствие болгарского следа, об этом говорят и наскальные рисунки, которые встречаются в Крыму, и многие артефакты проболгарские, которые в том числе есть и в запасниках Ханского дворца и других крымских музеев. Поэтому и крымские татары, и болгары, конечно, большой пласт культурный притяжает им, и в связи с тем, что
турская культура, да, тюркская. Это сказалось и на языке, и на музыке, и на кухне, и так далее. Поэтому и считаю, что и болгарский народ, и крымско-татарский, да и все другие народы, живущие в Крыму, занимают свое достойное место, и только вот в этом общем многонациональном крымском букете и дает вот этот колорит, этот, скажем так, крымский аромат, да, имея в виду не какой-то запах или что, а сама атмосфера, которая в Крыму, толерантность, дружелюбность и так далее, и так далее. Çok sağ olun. Sağ olunuz. Вот мы говорили языки, да, похожие языки. А какие слова вы понимаете ли нас и какие у нас слова общие? Я вам скажу, что если у меня много друзей среди крымских татар, общаемся и дружим, и семьями, и часто встречаемся, и часто приглашают на мероприятия, на крымско-татарских свадьбах. Вот. Я был, когда первый раз в жизни был на крымско-татарской свадьбе, это было очень давно, я был очень удивлен, когда наступило время первого танца новобрачных, и ведущий свадьбы объявил, что сейчас первый танец молодых – болгарская кайтарма. То есть это даже говорит о том, что, и я лишний раз хочу предостеречь тех, кто пытается спекулировать и сопоставлять религии, мусульманскую, православную, да. Вот вам пример, пожалуйста. Болгарская кайтарма, болгары-христиане, на крымско-татарской свадьбе первый главный танец молодых, пожалуйста. Это говорит лишний раз о том, что как бы кто ни старался, какие-то горячие головы, дурные головы, делибаш, как говорят, поссорить народы, не получится. Не получится. А что касается слов, ну, это начиная от приветствий, селям. Есть такой у болгар, селям здороваются, особенно в сельской местности, еще раз говорю. К сожалению, вот эти процессы глобализации иногда стирают, с одной стороны, хорошо, что стирают грани международными, но лишь бы это не привело к тому, что будет теряться самобытность отдельных культур, народов, понимаете? Поэтому считаю, что наша обязанность каждого народа, ныне живущих, сохранить свою самобытность, потому что в общении мы обмениваемся, культурный обмен всегда был тоже двигателем прогресса, и берем у других народов, каждый народ берет лучшее, понимаете, и в этом прелесть общения народов. Петр Бей, мы также знаем, что в Болгарии очень много крымских татар. То есть там есть и крымско-татарская община, да. Там есть и улицы созвучны с названиями улиц, как здесь в Крыму, в каких-либо крымско-татарских, на улицах, в местах компактного проживания крымских татар. Часто ли вы бываете на своей исторической родине? Довольно часто бываю, по несколько раз в год. И я вам скажу, что однажды одни из первых поездок, это было в 2007 году, потому что до этого я не ездил, я офицером служил в армии, а уже когда вышел в отставку, появилась возможность, я поехал. Мы ехали на машине через Одесскую область, Румынию, и проезжая через Румынию, именно этот путь, когда проезжаешь либо на пароме через Дунай, город Силистра, первый болгарский, либо через город Русы. И вот примерно вот это побережье Дуная между Силистрой и Русы, вот этот район, Добруджа называется, там есть очень много районов компактного проживания крымских татар. То есть тоже примерно где-то, грубо говоря, навскидку лет 200 назад, когда волна переселенцев из Болгарии была в Крым, и наоборот, отсюда переезжали туда. И мы останавливались покушать, и мне это очень было интересно. Мы разговорились, значит, в кафе с одним из работников, хозяином кафе. Там, как правило, хозяева не могут себе позволить иметь наемных работников. В большинстве случаев работает хозяин, члены его семьи. Мы разговорились, и хозяин оказался наполовину, у него отец крымский татарин, а мама болгарка. Ну, крымский татарин, естественно, тоже его отец там родился давно, они все там живут. И мы начали общаться, и выяснилось, что я даже больше знаю слов крымско-татарских, нежели он. Потому что они уже, ну, скажем так, оболгарились очень сильно. Вот. И мы пообщались, и он сказал, что передавайте поклон земной исторической родине нашей. Да, живут довольно многочисленно. Я сейчас не могу навскидку сказать, сколько примерно там, но довольно много крымских татар живет.
Петр Бей, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Хотелось бы, чтобы вы что-нибудь пожелали нашим телезрителям в этот прекрасный праздничный день. И на родном языке, если можно. Да. Искам от името на Българската национална-културна автономия на Република Крим да поздравя всичките етноси и народности, които живеят в Республика Крим и да им пожелая мир, добро, процветаване и взаимно съвместно сътрудничество плодотворно и творение на благо на Кримската земля, на нашата родина, на нашия общия дом. С праздником! Спасибо вам большое. А мы, в свою очередь, хотим вас поздравить. Байрамыңыз хайырлы olsun, байрамымыз хайырлы olsun, келгеніңіз үшін чоқ-чоқ сақ болыңыз. Sağ ol, спасибо. Aziz teleseyirciler, böyle insanlarla sübetleşip pek meraklı sözlerini ve umumen böyle adetlerimiz hakkında laf etsek çok şey birleşen bağlıdır. Elbette Kırım bir güzel güldestedir ve şu fırsattan faydalanıp bizim marafonumuz devam ete. Siz nokta da böyle kıvançlı misafirler bekley. Buyurunuz. İşte böyle güzel mühitте dostlar, Kırım bütün halklar birlik gününe bağışlanған telemarafonumuz devam etmekte. Millet telekanalından ayrılmanız, bizle olunuz. Sizni çok meraklı insanlar, meraklı sübetler ve meraklı leyhalar ve müzikal dakikalar bekley dostlar. Ve şimdi ise bizim stüdyamızda endi nöbetdeki misafirlerimiz geldi. Onlar endi öz çıkışını bekleyler ve şimdi men sizlerge onlarını takdim edeceğim. Biz ile bugün Magomed Mavsurov, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin vekil yardımcısı ve Murat Saidov, Kırım Cumhuriyeti ve Akyar şehri boyunca Çeçenistan Cumhuriyet Başlığı'nın vekil muavini. Селям Селям алейкум. Hoş geldiniz. Алейкум салам. Расскажите, пожалуйста, какой деятельностью занимаются на полуострове представители вашего народа? Я думаю, представители чеченского народа, так же, как и представители других народов, относятся к разным профессиям. Есть юристы, доктора, представители малого бизнеса, инвесторы и так далее. Ну, в этой части мы, собственно говоря, не отличаемся от иных национальностей. Какие отношения сегодня связывают Крым и Чеченскую Республику? Отношения между Крымом и Чеченской Республикой, можно сказать, братские. В самом начале, когда еще Крым отделился от Украины, по указанию главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова, сюда была направлена гуманитарная помощь, всячески предложена помощь. И, в общем, я вам могу сказать, что чеченцы принимали активное участие в эти моменты. После этого была даже направлена сюда делегация во главе Духваха Баштаевича. Это был у нас руководитель парламента Чеченской Республики, который заключил ряд договоров между Крымской Республикой и Чеченской Республикой, двухзначные договора, где говорилось о том, что совместно делать проекты и помогать друг другу. И насчет дружеских отношений я вам могу сказать, что сюда было приглашено из Чечни там ансамбль в войнах, там футбольные команды, там ярмарки и разные коммерческие совместные проекты. И мы считаем, Крым это наш брат и Чечня брат для Крыма. Скажите, пожалуйста, какие уже совместные проекты реализованы и будут реализовываться, планируются какие проекты? У нас, например, были совместные проекты, связанные, например, с туризмом. Мы с 2014 года крымские лагеря, санатории было направлено очень много детей, и это возрастается каждым годом. И даже вот в будущем у нас запланировано на 2017 год еще больше детей. Помимо этого у нас были проекты там и коммерческого, и спортивных там разных состязаний. Так что у нас
с Крымом очень тесные и дружеские отношения. И скажите, пожалуйста, все-таки насколько вот значимо межнациональное согласие? Я думаю, ну, здесь можно немножко сказать следующим образом, то, что Крым – это в некой степени миниатюра всей большой России, потому как в Крыму проживают представители многих национальностей, так как и в России проживают более 100 национальностей, различные религиозные конфессии, более огромное количество языков. Вот. И в этом смысле Крым – это миниатюра, и в Крыму дружно и в мире проживают многие национальности, в том числе и чеченцы, имеют теплую дружбу с представителями крымско-татарской национальности. Нас объединяет и общая вера, и, к сожалению, какие-то трагические эпизоды в нашей истории. Поэтому, конечно, национальная дружба – это очень важно, и в Крыму это ярко выражено. А все-таки как вы относитесь к вот сегодня День народного единства? Это праздник. Вот как вы относитесь к этому празднику? Как к празднику или же для вас это вот обычный день? День – это, конечно, очень великий день. Этот день доказывает о том, что все народы объединяются и готовы друг другу во всяком помогать. Мы, как чеченцы, очень сильно соблюдаем наши традиции и обычаи. И также нас учили с детства уважать традиции других народов. Поэтому я хочу сказать, объединяясь все нации вокруг себя, наше государство, Россия, становится все сильнее и сильнее. Сегодняшний день у нас, вы знаете, что есть внешний и внутренний враг, который всячески старается рассорить наши народы. И нам, как никому известно, татарскому народу, я пример приведу, чеченскому народу, мы были в выставках и так далее. Но на сегодняшний день руководство России как никогда проявляет огромное уважение к культуре нации, разных национальностей, и всячески пытается, наоборот, объединить. Поэтому мы все национальности России должны объединиться в один кулак и показать всем нашим внешним врагам, что мы одна единая российский народ. Скажите, пожалуйста, а вы сегодня лично будете ли принимать участие в таких масштабных мероприятиях, которые проводятся у нас на главной площади? Мы сегодня должны были туда пойти, мы договорились с друзьями, и представитель нас ждет, из-за того, что мы пришли сюда, мы опаздываем туда, но как только отсюда выйдем, мы сразу присоединимся нашим друзьям и коллегам, которые сейчас на площади. Будем принимать активное участие в шествии, да? То есть для вас это тоже такой значимый праздник, Конечно, правильно? это для нас, наоборот, в первую очередь, огромно значимый праздник. Чок Сагон, спасибо большое, конечно, что пришли, уделили внимание. И хотелось бы услышать ваши пожелания Нашим телезрителям. телезрителям. Вы знаете, в этот день, когда вся Россия, вся большая Россия, все национальности в России отмечают народное единство, единство всех национальностей, хотелось бы всем пожелать теплой дружбы, хотелось бы всем пожелать взаимопонимания и взаимного уважения. Хочу пожелать, чтобы все народы воссоединились едино, не поддавались всяким провокациям. Нет плохой нации, есть плохие люди. И я хочу, чтобы все люди понимали, что мы, одна огромная страна, Россия, должна жить в мире и в согласии со всеми народами. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Чок Сагон, что пришли к нам в студию. Мы, конечно же, хотим напомнить нашим зрителям, кто у нас был в гостях. Сайгылы достлар, шымды бізім студиямызда Магомед Мавсуров, Чеченстан Джумхуриетінің векіл ярдымчысы, Мурат Саидов, Крым Джумхуриеті, Ахяр шайыры бойынша Чеченстан Джумхуриет башлығының векіл муавинны олдылар достлар. Әлбетте біздің милли телеканалымызда жанлы яйнында Халықлар бірлік күніне бағышланған телемарафонымыз девам етмекте. Бойле күтлеви тедбірлеріміз бұл күнге, бұл байрамға бағышланған тедбірлеріміз де девам етмекте. Біз еле олыңыз, біздің телеканалымыздан айрылмаңыз, келіңіз бірлікте олайық.
Добрый кere, selam алейкум, сайғылы ватандашлар. Милли телеканалында Туған тілі деген марафон аляда девам етмекте. Мен сізге ашап, ратланып, ешіл бір галстукны киіп қайттым. Бұл ажайып қызға ярашсын деп. Бұл ажайып қызның ады ise Фатиме Егеева. Бүгін о сізнен бұл güzel марафонның бір қысымını кечірежек. Ште. Селям алейкум, урметли ватандашлар, хош келдіңіз бізге те қошылған. Бізім урметли телесерделеріміз Милли телеканалының жанлы эфирде Туған тіл адлы марафоны кече вешімді девам етмеге азыр вешіні да хатırlatmaға істер едік. Ноябрь 17 күні ЮНЕСКО тарafından dünya тіллеріні сақламақ мақсадымен байрам теклиф етілді. 2000 senesinden başlap fevral 21 күні bütün zemin Tuğan тілінің күнінің қайдеті ve elbette ki de Millet телеканалы istisna olmadı ve bugün sizler için böyle dülber yakşı marafonunu hazırladı. Sizler için çok misafirler edi ve da olacak sürprizler da çok. Biz Edip'nin ise marafonunu devam etmeye aşıqamız. Elbette, mına şimdi endi til hakkında. Pek meşhur bir işte felsefeci Samuel Johnson aytты. Til bu fikrinin urbasıdır. Ya bizden hiç kimse böyle yırtık, kirli urbalarda yürmeyimiz de. Hepimizin urbası temiz olganını isteyimiz. Demek tilimiz de böyle olmalı. Yani temiz, güzel ve bizim milli uslubumuzda. Ondan da gayrı meşhur işte şair Taras Shevchenko yazgan edi. Balam, bizim tilimiz bulbul tilidir. Bunu da biz hiç bir vakit unutmamak gerekmiz. Çünkü biz çok ulu bir halklarının selefileri olamız. Bizim Türkiye halklarımız Altın Ordu, Hunnu devleti, büyük Türkiye hanlık ve elbette Osman devletlerini kurgan edi ve onlar hepsi kendi Türk dilinde laf etken ediler. Şimdi ise bizim Kırım Tatar tilimiz o tildir. Ve eğer de biz onu joysak, eğer de biz onu gayip etsek, demek o bizim ulu atalarımızın hatırası gayip olacak. Bu sebepten biz bugün bayramını geçiremiz. Gerçekten de bayram çünkü biz bugün kasvet etmeyimiz. Bakınız, rahat oturamız. Ben eminim ki siz evde şimdi oturasınız, sofralarınızda bir tatlı şeyler, kahve mi, çay mı? Evinizde bayram gerçekten. Elbette, bu gerçekten büyük bir bayram. Soylarınızı, dostlarınızı, komşularınızı davet etiniz ve ana tilimizde laf etip bu güzel bir bayramını geçiriniz. Çünkü bu yaxşı bir şey olacak, haklısın. Elbette, halkımızda değil, hürmetli vatandaşlar tilini joygan vatanını joyar. Kırım Tatar halkı çok zorluklarını korup bugün gece kadar o stilinin inkişafı için kureş alıp bara bağışlanız. Bir Horanta, bir bala, bir Kırım Tatar bu tilimizin geleceği parlak olur ya da muşkul hepimizle bağlıdır. Bugün bayram, ayttım da, muşkul, böyle sözlerini kullanma. Adamlar şimdi kullanmağa gerekler. Adamların yüreğinde bir rahatlık peyda olmağa gerek. Elbette, kuvanç ama tilimizin geleceği hakkında da unutmayın. Geleceğimiz yaxşı olacak, sen kasevet etme. Saygılı dostlar, bugün bayram. Kullanmağa gerekmiz. Kuvanç, baxt, sevgi, çast gibi sözlerini daha çok kullanınız ve her şey yaxşı olacak. Bizim Nevbet'teki mahsus leyhamızda çok güzel bir yazıcımız hakkında söz yüksetilecek. Demek geliniz onu seyir eteyik ve bizim marafonumuzu devam eteyik. Tuğan Tili Marafon Milli Telekanalında hiç bir yerge sakın ayrılmanız. Milli mектеп халқымыздың келечегідір. Урметлі телесерделер, шымды сізлерні Сарыбаш Milli Типа адыны ташыған мектебіне давет етеміз. Бұл ел мескур тәсіл муесесе ос 25 елығыны қайт ете. Селям алейкум, менің адым Гафарова Азиме, мен 11-ші сынып талебесім, ve бүгін мен сізге мектебіміз хақында айтacağım ve мектебімізді көстерeceğim. Sarıbaş Umumtahsil 1. basamaqlı mektep 1 sentyabr күні 1991 senesi açıldı. 1995 senesinden başlap 2005 senesine kadar mektebimiz 2 smenalı mektep oldu ve 300 talebeler okudular. 2001 senesi mektebimiz Sarıbaş Umumtahsil Kırım Tatar Tili mektep adını ala. 2013 senesi mektebimiz yanı bina kurular ve mektebimiz bir smenalı okuğa geçti.
1991 сенесінден башлап, 2015 сенесіне қадар мектеп мудирі Мусаева Але Мустафаевна олып чалыша. 2015 сенесінден башлап мектеп мудирі Удабашы Райфе Умеровна ола. Мына бу ось халқының шанулығы Типах Т. Музафарович, аграрный совхозның бірінші баш рейсі. Оның үшін біздің мектебіміз оның адыны ташы. Мында оның аяты веймек муафақиятлері тасверлене. Енді мында кечеміз. Бүгінгі күнге кендар қалған Күчук илимлер академиясы. Күчук академияның илимлері бұл мектебіміздің 10 талебесі ве 6 оча. Енді біз китапханемізге барайық. Китапханеміздің янында балалар ижады ерлешкен. Мында балалар өз қоларман япқан ішлері ве ресімлері тасверлене. Мында есе китапханеміз ерлешкен. Китапханенің рафларында бір талебе осичун мирақлы ве кереклі малюматны тапа біле. Бұндан да ғайры мектепте диққатқа лайық олған шахси мejmua бар. Талебелер ожаларының ярдымынен газетаны нешір етелер. 2014 сенесі октябрь айындан башлап мектебімізде мектеп аяты серлевалы газета чықарылмаға башлады. Бұл газета ай талебелер, ожалар ве ана балалар үшін чықарыла. 1998 сенесінден башлап, 2011 сенесіне қадар мектеп 256 балаға yol açты. 2009 сенесі мектептің мезуны Эльдар Абилев мектепке мирақлы бір терекні бағышлады. Бұл бізді мевзун терегіміз бүгінгі күнге қадар 1998 сенесінден башлап мектебіміз 17 мевзунлар группасыны чықарып еберді. Оқу жерияны мектепте есе фаал кечмекте. Мудирнын айтқанына көре яқынларда мектепте модернизация олып кешті. Талебелер дерслерге буюк мирақнен келелер. Біздің мектебіміз көргеніңіз кібік. Ана білен файлетте яшаймыз. Пек гүзел, пек яшы. Яғында біз модернизация программасының кечті. Көргеніңіз кібік мультитақталарыны көрдіңізсіз. Бұл мультитақталарға бізге ноутбуклар бергенлер. Ве бұл тепте 9 кабинет япылды. Шуны да айтмаға ләзимдір, бір саба мектепте физик межгулиетлернен башлана. Балачықлар үшін бұл адет пек мирақлы ве файдалыдыр. Бұндан да ғайры тенефюз балалар ана тілінде мультфильмлерні сейретейлер. Мектепте 85 бала тәсіл ала. Қырым татар милли статусыны ташығанына бақмадан, мұнда 7 башқа миллет векіллері де оқой. Башлангыч сыныфларда дерслер Қырым татар тілінде алып барыла. Орта ве юқары сыныфларында есе дерс компонентлер ве терминлер қуаныла. Шынды есе бірінші сыныфқа кірейік. Балачықларға та балалықтан башлап ана тіліне севгі ашлаталар. Саймаға, оқумаға ве ерламаға олар шейні бежерелер. Мында бізім беден тербиеміз бар, бізім спорт залымыз yok, шының үшін бізім дерслеріміз мағазда кечірілі. Спорт залының yoqsuzluğuna бақмадан, сағлам омыр тарзы мектепте yüksek seviyede. Футбол, тренажерлар ве әлбеттеки күреш. Дерслерні есе спорт намзеті Назик Хадын Ленияр Гафарова алып бара. Бір мектепте өз адетлері бар. Сарыбаш милли мектебі истисна дегіл. Бір байрам балалар ана-бабалар ярдымынен мирақлы татылылық базарны азырлайлар. Ярмаркамыз бұл біздің мектебімізде бір ойле балабан адеттір. Біз өз sevgili tatlı yemeklerimizni hazırlanamiz ve o'z mektabimizga kechiramız ve bir-birimizga taqdim etamiz.
Мектепте әлбетте bizlerni bayram bekleydi. Milli oyunlar, sanalaştıruvlar ve yerlar. Mektep talebelері өз istidatını gösterip, herkesni hayretте kaldırdılar. Halkımızın geleceği gerçekten de balacıklarımızla bağlı. Sarıbaş Milli Mektebi'nin talebelері şunu tasdikladılar ki, geleceğimiz parlaktır. Vatan, budaklar, denizler, ozin gullet çoraklar, vatan bizim kendiler, yeşil çöller, otlaklar. Vatandır bu serpet öte, babakçıda bulguller, halk kurlanmaz, virausi, çok top aca al guller. Vatansızlık alınmış kuy, benzi solar kurlanır, vatanımsa olmaz muşkul. Tek vatan için zorlanır, vatandır bu ana toprak, ecdatların mekanı, vatan için feda olsun, bir tatarsın canım. Mektep ufak olmasına bakmadan ıntıluvlar ve galipler pek çok. Sarıbaş Milli Mektebi bir Kur'anta olup, halkımızın geleceğine büyük hisse koşmaktadır. Bizim mektebimizin kapıları misafirlerge her vakit açık. Biz pek memnunuz siz kelgen için. Çok sağ olunuz görüşkence. Kıymetli vatandaşlar, Kırım'da ve bizni başka işte devletlerde seyretken bizim teleseyircilerimiz sizge hatırlatamız Millet telekanalında Tuvgan Tili degen maxsus marafonumuz geçmekte. Men eminim ki herkes onu beğenir. Evlerinizde oturup böyle bir bayram muhitini his etip işte siz kuvanasınız bizim ana tilimizin işte baylığına, onun güzelliğine, onun işte geleceğine. Ve elbette geleceği hakkında çok insan, Alan tilimizin yani geleceği hakkında çok insanlar bilirler. Edebiyatşünaslar mı, artistler mi, yırcılar mı? Elbette siyasetçiler de bu şeyden pek çok haber alalar. Demek alazırda bizim stüdyamızda bu cihetten bizge pek çok suallerge cevabını verebilgen bir insan bulunacak. Elbette ki hürmetli vatandaşlar, şunu da koşmağa isterim. Bilgenimiz gibi 2014 senesi Rusya Federasyası'nın prezidenti Kırım'da 3 devlet tilini kabul etti ve elbette ki devlet seviyesinde aslında Kırım Tatar tili nasıl yerini ala? Şu cümleden elbette ki bu sualge cevap kıdırmak için biz bugün Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın reis muavini Kırım regionlar ara bağışlanız Cemaat Hareketi'nin reisini Remzi Bey İlyasov'unu davet ettik. Selamun aleyküm Remzi Bey, hoş geldiniz. Barınız hayırlı olsun. Sizge de hayırlı olsun, milletimizge de hayırlı olsun. Elbette. Nasılsınız? İşleriniz nasıl? Biliyoruz. Maşallah, maşallah. Bugün aslında bazar günü. Herkes rahatlanmağa gerek ama biz çalışamız, siz de çalışadırsınız. Eminim ki şimdi siz bizge gelmezden evvel başka bir merasimlerini ziyaret etken ediniz mi? Yani iştirak ettik. Saki şehrinde büyük konuşur geçti. Muftinin beraber vatandaşlarımızın işte çeşitli sualler doğa. Ondan bizge haberler yollayırlar, selamlar yollayırlar. İşte geliniz. Çıkıp biz kozmekoz laf eteyik vatandaşlarımızdan. İşte güzel. Olgan suallerge açık biz cevaplarını berdik ve men jesnim pek güzel geçti. Adamlar da razılar çünkü istegen sualini berdiler sakınmayıp. Bizden beraber daha prezidentin temsilcisinin muavini de barıdı, o da her şeyini kordu. Çünkü bazı zamanlarda ola biz problem olan milletimizde tiklep işte bunu çözmeye gerek deyip aytsa, onlar aytalar siz siyasetle uğraşasınız çünkü milletke işte halkka o gerek mi deyip. Ama bugün ozu gözden ozu kulaktan işitti. Esas işte 5-6 problem mutlaka onu test çözmeye gerek deyip işte böyle bir halkımız sualini koydular. Evet, güzel. Remzi ağa, buna endi vasıtasız bizim bugünkü mevzumuza, ana tilimiz mevzusuna. Şimdi elbette bilgenimiz gibi siz Kırım Tatar mektepleri yani böyle pek sık bağda bulunasınız, onlarını idare etesiniz. Anda ne olgan, ne geçken şeylerden haber alasınız. Ve böyle bir sual. Bazı ana babalar balaçıklarını Kırım Tatar mekteplerine, Kırım Tatar sınıflarına vermeye korkarlar. Çünkü onlar düşünürler, şimdi balam tek
қырым татар тіліні білсе, сен рус тіліні білмейжек, она оқымаға зор олacak, университетке кіріп оламaz. Bu doğru mu, yok mu? Bir taraftan böyle fikir var. İkinci tarafı da var, bizlerge haber keli, müdürlerin tarafından baskılar da var. Siz ne etesiniz? Siz düşünmeyesiz geleceğe ne olacak deyip. Bu ben belirlesem cahillik var bunda. Çünkü misal çok mümkün getirmeye olsun İsmail Bey Gasprinski, olsun Bekir Çobanzade. Bu dünyada belli insanlar olarak işte Kırım Tatar Mektebi'ni bitirdiler. Böyle bakkanda ne kadar dil çok bilsen o kadar sen içinde işte medeniyetli insansın da senin o kadar hürmetin olacak. Ama neçindir düşünceler başkaça. Men özümü hatırlayayım. Birinci sınıfa barganda men Rus dilini aslında bilmiyordum. Birinci sınıfa men Kırım Tatar sınıfa girdim. Başladım işte öğrenmeye, son Rus sınıfa girdim. Koçmaya gerek edi Kırım'a. Koçkende işte anda Kırım'a koymadılar. Babamız kayıttımız işte Kenya'da Özbekistan'a ve anda Rus mektebine girdim. Buna bir yerden bir eksigim varım yokum. 5-6 dili bilemem. Ama esas olarak işte özümüzün tuğan dilimizini mutlaka her gün işte da ziyade öğrenmek, olmak işte onu. Ben bu ricanın bulunayım. Babalarımızdan işte barıp konuşkende sakınmanız. 70% hocalar mekteplerde var. 70% talebeler var. Kolunuzda her şey. Geliniz, aytınız, biz okuyacağımız Kırım Tatar dilinde oldu işte. Barım yokum musullar deyip aytar, çareye yok deyip hazırlar. Devlet borçlu onu hazırlamak. Biz koyayıq böyle bir problem. Biz okuyacağımız Kırım Tatar dilinde devlet tarafından her şeyini hazırlamaya borçlular. Biz yardımcı oluruz. Onların en çoksu bağlı. Başka var öğrenmek, izuçение degendeyiz. O başkaça tekaran. Onu da biz ziyade bir seviyemiz, seviyesinde kotarıyımız ve tırışamız bu sualini çözmeye. Bu problem başka hareketlerden bağlı. Onların arasında işte Kenya'da milletinin, esas olarak milletinin de bağlı. Son Kırım'da yaşayan işte topluluklarına bağlı, devletine bağlı. Bazı erbaplarının bölümündeki kıskadağını milletvekillerinin de bağlı ola. Bunu elbette biz işlerimizin devam edemeyiz. Çünkü gelecekte Kenya'da biz tekrarlap bu problemini koyacağız. Ama aytqandayın, anlatqandayın bizler hazırlanıyoruz. Çünkü iki programını tasdiqladılar Moskvada. Çünkü men işitmekçi işte bu programalar nasıl programa, böyle programalarını biz bir zaman bakmadık ama iki programını tasdiqladılar. Programa bir kitapçık, derslik bağışlarsanız. Kim? Aslında bu Kırım Tatar dilini bilmemişti, işitmedi. İkinci derslik işte kim? Bıtavı uğruvin degendeyin anlar. Bile ama o da öğrenmeye. Da öğrenmeye gerek deyip öyle bir programını bizler aytamız. Bu problemanı mutlaka çözmemiz. Bugün toplaşıda işte 5-6 suallerin arasında dil hakkında katı aytılar. Katı dil, Kırım Tatar dili, bunda devlet dili olarak. Ondan da gayrı bu. Aslında bu hükümette, bu topraklarda Kırım Tatar dili daima yanıraydı. Aslında Rusya'nın içinde Türk dili, Tatar dili işte daima yanıraydı. Biz şakalaşamız. Bugün de şakalaştım. Bu Rusya'nın toprakları evvel işte çok yıllar evvel bunda Türkler yaşaydılar. Elbette. Hepimiz bizim topraklarımız. Biz şakalaşamız. Bana baktı. Bu tak думаете, ne yapayım işte bizim başka zaman geldi de. Ben onu anlatan başkalarına da anlatan. Oğuz'un dili bilmeye elbette borçlusun ama Kırım Tatar dilini öğrensen sen 700 milyon adamın laf etmeye de bilirsin. Anlatıp olursun Oğuz'un isteğini de. O yaxşı da şeydi o, niçin o? Ne yazık ki insanlar belki de anlamaylar. Onlar bizim toprağımızda yaşarlar. Bu Müslüman Kırım Tatar toprağında barem dilini bilsinler. Ona saygı ve hürmet olarak. Ya halk anlay. Bu siyasetçiler buralar. Siyasetçiler niçindir?
озын мерақны ішті қыдыралар, озын ішті электоратны айырмаға істейлер. Екіншіден ішті тепмелер жоқ бізде, дуясыз, обыр тарафтан, Украина тарафтан тепмелер жоқ. Мұнда башқа миллетлерден егерде алсан, олар текаран сахналар. Ама çalışmaya керек, yollarını kıdırmaya gerek. Ama esas işte problem bunu devlet çözmeli. Biz devlet, bizim problemimiz deyip ben aytam. Bizler çözeceğimiz çünkü bizler bu meseleni anlamaya gerekmiz. Eğer de biz Piotr, Ivan, efendim başka sonra onlar bambaşka fikirde olacaklar. Ama biz devlet erbapları biz düşünmeye gerekmiz. Nasıl mında tınçlık olsun, nasıl mında birbirimizle işte yapıştır, muhabbet, rahatlık yaşasın. İşte onu bizden bağladık. Onu bu problemini devlet tarafından birinci çözmeye, devlet çözmeye işte borçlu. Ben böyle fikirde. Onun için ben kimseye aslında bir manalar kıdırmayayım ama babalar, analar onların çok bağlı. Bana birinci talebeler mekteplerde okuyan çok bağlı. 40.000 talebe. 40.000 talebe ayta bir gün biz Kırım Tatar dilinden okuyacağımız. Oldu. Bu da siyasetki bir hoş. Çetten bakacaklar, gerçekten de bunlar buna göresiz. Mutlakta. Ремзи Бей, şu cümleden böyle sualım mümkün olsa, geçken sene yakınlarda siz böyle flash mob'nu desem olur teşkil ettiniz. Bir iki deputatlarga, bir iki değil çok deputatlarga siz böyle Kırım Tatar lügatlarını bağışladınız. Ve aslında bu flash mob'nun neticeleri var mı? Bazıları sizge endi Kırım Tatarca selam bereyler mi? Faydası var mı? Faydası var mı? Birinciden bunda böyle anlatmaya isteyeyim. Ben bu fikrin aslında deputatların arasında işte devlet erbaplarının arasında yürgüzmeye başlaganda mağa çeşitli baskı tırıştal etmeye. Mına siz kanunu bozasız, kanun boyunca o mülkün değil. Çünkü o baskı, adamlar serbest, demokratiya ve ilahriler. Ben onu eşini öğrenip bütün vesikalarını toplap Moskva'dan federal strukturalardan hazırlandınız. Aldım ve yanında yazılgan yok, bozmaya. Son sesiyamızda işte toplaşıda, Gossovyetin toplaşıda çıkışta ben esas olarak onun hakkında anlattım. Bunda kanun bozmayacak kimse. Tek bizden biz bunda oturamız şimdi. Eğer biz kabul etsek, bizden bağlı. Onun için andan prokuratura deyip aytar, başka şeyler atıp oturmanız bir kesek bir sualler, problemalar çıkarmanız yok öyle şey. Neçindir işte bütün deputatlar çıkıp işte biz razımız deyip ayttılar ama lakin mecburi etmeyiniz bizim. Çok yazık ki işte başka deputat bizim aramızda Tatarlar da var, onlar başkaça düşünüyorlar yazık da. Onun için ben siz razı olsanız deyip ben kulimselep yaxşı deyip ayttım. Aldım 75 lügat, 75 derslik samouchitel, bir mektup yazdım. Eğer siz öyle fikirde olsanız, ben sizge bu kitapçıklarını bahşiş olarak vereyim. Mümkün olsa öğreniniz ve elbette nasıl siz bu tilini, bu Kırım Tatar devlet dilinde laf edersiniz. Ben işlerim deyip bahşiş etip oldum. Şunçuk, misal Şuvaynikov menden selamun aleyküm. Petr Petrovich Zaporozhye selamun aleyküm. Demek neticeleri var. Neticeler var. Elbette. Deputatlar çok gülümseliyorlar. Bazı şakalar da şaka taşlarlar ortamızda. Bu Remzi galiba bizi öğretecek Kırım Tatar'dan. Bu şaka var işte. Mecbur edecek deyip. Ama işte vaziyet öyle daha çözülmedi ama ondan toxtamadı. Elbette biz devam etimiz. Ve aklımızda olsa Rus Federasyonu prezidentinden de konuşkende bu sualini kotardık. Bu sualin etrafında çok müzakere yapıldı. Problem yok deyip ayıptı o. Yapınız deyip. Onun için hareket etti ama bu harekette esas rolü milletimizin rolü. Evet, eğer de bizden teşebbüs, istek çıksa
Devlet istese de istemese de bizge bir kulak asmağa mecbur olacak. Ve ben eminim ki devletteki bizim Kırım Tatar vekillerimiz milletimizin istegini kol tutacaklar. Evet, ben de işin için. Evet. Remzi ağa, kelgeniz için çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. En esası bizim ana tilimizni böyle bir aynıcı biraz usullar ile dargatkanınız için de çok sağ olunuz. Çünkü endi men bileceğim, eğer de Allah saklasın beni prokuraturaga alsalar, men onlarga işte söyleyecek şeylerimi tek Kırım Tatar tilinde vereceğim. Sağ olunuz. Evet, çok sağ olunuz kelgeniz için. Ana tilimizin bayramı, bizim tuğgan tilimizin bayramı herkes için hayırlı olsun. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Hürmetli vatandaşlar, işte böyle bir şekilde demek bizim ana tilimiz hayatımızın her bir sahasında işletilebilir. Ana tilimizde tek selam aleyküm, nasılsınız dep aytmağa gerekmi? Kulunuz ana tilimizde, ana tilimizde ağlanız, ana tilimizde soğunuz, birbirinizden açığınızı bildiriniz. Ana tilimiz o bizim canımızda olsun. O bizim her bir vücudumuzun her bir parçacığında olsun dep aytsam da olur. Çünkü o bizim tuğgan tilimiz. Hürmetli teleseyirciler, marafonumuz ise devam etmekte ve biz memnuniyet ile növbetteki levhamızı sizler için takdim etmeye hazırmız. Millet Telekanalı ile olunuz canlı efirde sizler için Tuğan Til adlı marafonu. Selam aleyküm aziz teleseyircilerimiz. Elbette ki dostlar sizler için Millet Telekanalının efirinde canlı yayında bizim bayramlı telemarafonumuz. Ve bu telemarafonun serlevası Saylavlar 2016. Bugün Kırım'da ve bütün Rusya'da bayram. Ne için deseniz, elbette ki telemarafonumuzun devamında bileceksiniz. Elbette ki bütün gün devamında saat 8'den başlap, sabahdan saat 8'den başlap, akşamgacha saat 8'ge kadar Millet Telekanalı sizge bu günün ketişatı hakkında tarif edecek. Sonki vakalar hakkında, saylavlarının ketişatı elbette ki hakkında da siz bileceksiniz. Bütün rayonlarından elbette ki canlı çıkışlar olacak. Şimdi Millet Telekanalı'nın muhbirleri Kırım'ın her bir köşesine yol aldılar. Ne içindir? Çünkü tamam Kırım'ın her bir köşesinde bugün saylavlar, devlet, Rusya'nın devlet dumasına saylavlar. Elbette ki vatandaşımız da faal iştirak edecekler ve nasıldır keyif ile, nasıldır maksatlar ile, nasıl arzular da ile onlar saylav komissiyalarga gelecekler. Bu hafta biz elbette ki bileceksiniz stüdyamızga birçok misafirler de teşrif buyuracaklar. Onların da biz Kırım'ın geleceği hakkında laf edeceğiz. Çünkü ben bilesem tamam bugünkü gün Kırım'ın ve aslında devletimizin geleceğine büyük bir hissesini koşar ve saygılı vatandaşlar, saygılı Millet Telekanalı'nın seyircileri tek Kırım'da yaşayan değil de bizni Rusya'dan da Rusya'nın başka köşelerden seyretken vatandaşlar siz de bizim tarihimizga öz hissesini koşabilirsiniz. Saylav uçaskalar endi saat 8'den başlap öz işini başladılar. Şunun için siz de davet olunasınız elbette ki ve mına marafonumuzda hakkında ayttım. Musafirler elbette ki meraklı levhalar, müzikanı da, milli müzikanı da bugün dinleyeceğiz. Çünkü Adile aytı da bayram. Niçindir bayram? Çünkü saygılı vatandaşlar bugün biz, bizim halkımız, bugün bütün Rusya öz koluyla demek kalemler yardımıyla elbette ki bir kimsege berip öz geleceğini kurar ve ben sizlerge böyle bir müracaatım bulunam. Bütün mesuliyet ile bu şeyge dikkatli olunuz. Elbette ki dostlar, bugün Fatime aytkan gibi saat 8'den saat 8'gece bizim telemarafonumuz devam edecek. Ama ne için tamam bu vakit içinde sorasanız elbette ki bunda da bizim sizge cevabımız var. Çünkü tamam bu vakitten bu vakit hacı bütün Rusya boyunca saylav köşeleri açıla. Demek избирательные участки açıla ve onlarga elbette ki barıp siz beğengen insanga ya da partiyaga kol tutabilirsiniz. Ve elbette ki dostlar buna dikkat ile yanaşınız. Çünkü sizin
Сечувыныз, әлбетте ки, бүтін Қырымның, бүтін Русияның бір хач жылға бөле қызметіні белгілейдек. Бұндан да ғайры айтқанымыз кебі, бүгінгі студиямызда бір чоқ мұсафірлер болуынажақ. Бір хач, бір чоқ, Қырымның бір чоқ көшелерінден жанлы бағларымыз олажақ. Ве шымды да жанлы бағымыз олажақ. Аман-аман бір-екі дақадан сон жанлы бақ олажақ. Нерден ве кемінде болуына сіз шымды білежексіңіз. Ама бұндан евен мен білесем, сізлерге біздің телефон бағымызны, телефон номерамызны да айтмаға керек. Чүнки әлбетте ки сіз де біздің студиямызның мұсафыры ола білерсіңіз. Телефон вастасы илем. Яқшы етіп дінленіз, өзіңізге языңыз. Қошма еді 978 095 41 45. Тамам бұл телефон вастасы еле, сіз біздің студиямызға телефон açып, бұл мерақланған суалеріні біздің мұсафірлерімізге әлбетте ки өз кейфіңіз или бізге тариф еткеніңізні айтарсыңыз. Асылында бір хач күнден евел мен белесем бөлі байрамлық мұйты енді башланды. Чүнки хатырлайсын, Фатиме, біз та құрбан байрамда болынғанда бізге бір чоқ инсанлар келіп айттылар ки, сайлаулар олacak, бүгін пек мерақлы күн, бүгін гүзел күн, сайлаулар да олacak. Мен мұтлақа іштирак етежем, хусусан бір қадынчықны да қатырладым. Эльмира ханым, о асылында Бақчысарай районында yazылған, ама Кезлевде яшай. Бүгін асылында сабадан саат 8-ден башлап, әлбетте ки 8-ден евелде айтмаға мүмкін, чүнки оның да жеңкте іштирак еткен анасы бар, 90 яшындаки анасы, олар берабер асылында кележегімізні құрмаға істейлер. Эки бөле несіл. Олар берабер, әлбетте ки рей бермеге істереділер, тейсуфки олар біздің студиямызға да келмеге істейділер, ама тейсуфки анасы, бұл Эльмира ханымның анасы Асия ханым бөле мұшкул алда бұлынмақта, оның сағлығы да бөле бек хаведегіл, өте кірей беріп, евде қайтайжақ. Шының үшін, достлар, сізге нені да айтмаға істередім ки, бөле гүзел күн девамында, бөле гүзел кележегіміздің құрылышында сіз де іштирак ете білерсіңіз. Бөле 90 яшындаки битайлар бұны аннап, сіз де оларының пешінде бөле гүзел әрекетлеріні yapmaq керексіңіз. Шының үшін, достлар, бүгінгі күні сіз боштан бошқа кечірменіз, чүнки тамам сізін әрей беруіңіз, тамам сізін сесіңіз, әлбетте ки гүзел кележегіміздің, әлбетте ки парлақ кележегіміздің, йылдыравуқ кележегіміздің гүзел тимсалидір. Doğru mu, Фатима? Пек doğru, әлбетте ки бүтін сөзлеріне қошылам ве нені айтмаға істердім ки, асылында бүгін біздің ватандашларымыз кімге рей бермеге имканлар бар. Демек, Русия Федерациясының меркези сайлау комиссиясы бүгінге қадар 14 сияси фирқаны таздықлады. Демек, сіз бұл 14 фирқадан қол тұта білесіңіз бірде-бір фирқаға. Бұндан да ғайры мұна Адиле айтты, егерде сіз білмесіңіз, нерде сіз рей бермеге ола білесіңіз, кейнеде Русия Федерациясының меркези сайлау комиссиясы мерақлы бір сайт ішлеп шығарды. Оның сірлевасы «Найди свой избирательный участок». Демек, сіз интернетте бұны язап, жетвелер бойынша өзіні да тапа білесіңіз. Ве бұндан да ғайры, шыны да қошмаға істердім ки, мұна сайлау комиссиялар, мұна сайлау күнінден да евел çalıştılar. Ве егерде сіз өзіні тапмаға істердіңіз, анда да тапа білесіңіз. Ве шыны да айтмаға мен белесем лязым, егерде сіз мұна сайлауларға yol аласыңыз, әне сасып паспортыңызны ұнытмаңыз алмаға. Әлбетте, достлар, ве білесін ки, бөле паспортны ұнытмаған инсанлар, енді аман-аман бір бөле избирательный участкада, яғни сайлау участкасында болынмақталар. Насылдыр бір сайлау участкасы Каменка қасабасында, яғни Бұғырча қасабасында ерлешкен
42-нче мектепнің бинасында ерлешкен сайлав участкасы. Ветамам шымды, онда бізім ұқберімі Султания Ситакаева болынмақта. Шымды режиссерларымыздың емері еле біз сізге әлбетті ки Canlı bağını da göstereceğimiz Sultaniye Sitakaeva endi hazır ve dostlar aslında 5 daha geçti Saylav komissiya Saylav aslında komplekslerinin açılımından son 5 daha geçti. Nasıldır bir insanlar nasıl katnaşa, nasıldır bir faaliyet? Çünkü biz bilemiz ki Boğurça kasabası yani Kamenka'da birçok bizim vatandaşlarımız yaşay yani anda Kırım Tatarlarının toplu yaşagan yerlerinden, mikrorayonlarından birisidir. Ve elbette ki tesadüfen biz bu участкадан başlamadık. Şimdi andaki aslında keyif ve hava, vaziyetini elbette ki siz şimdi bileceksiniz. Sultaniye Sitakaeva men belesem endi hazır. Bilirsiniz, benim mesela şahsiyet olarak ve milletimizin bugünkü seçimlerden seçim yapmalarının tek bizim isteğimiz ve Kırım'daki yaşayışımızın, insanların yaşayışları güzelmesi, daha güzel olmasına binaen buradaki insanların yaşamaları ve en esası buradaki yaşayan bizler toplum olarak, millet olarak bizim birlik beraberliğimizin daha çok artması ve birlik beraberlik olmamızın sebebidir. İşte bu bizler için seçim en önemlisi budur. Bir şahsiyet için seçim yapmak, bir başkası için kimdir için seçim yapmak mümkün. Ama bizim isteğimiz Kırım'da birlik beraberlik olsun ve insanlar her zaman daha güzel yaşamaları için hareket etmemizin ve seçimlerimizin manası budur. Herkes, her insanın kendinin bir namusuna, şerefine kalınan bir şeydir bu. Erkek insan kimse seçime kimseyi zorlukla getiremez. Ama insanlar düşünmek gerek. Çünkü Allah veren akıl ve feraset ve zekiyet bunu düşünmeleri gerekir. Seçim ne için yapılır? Seçim yarın geleceğimiz için. İnsanlar da ben böylesem Kırım'daki bütün yaşayanlar ve Kırım Tatarları olsun, başkalar olsun, Slavyanlar olsun hepimizin geleceğimizi düşünen, ardımızdan bala çağımızı, torunlarımızı düşünen bir toplum olarak elbette ki seçime gelmemiz gerek. Onun için seçim mutlaka gerekir. Seçime gelmemin sebebi tek bir tane bir şey var. Biz her zaman çalışan insanız. Onun için bütün vakit işimiz pek çok olduğu için sabahdan ben geldim. Bu seçimlerimi yapayım da kendimin sesimi vereyim ve işime devam edeyim diye. Biraz teknik zayıfımız oldu. Sizin de gördünüz ki Kırım Müslümanlarının muftisi Hacı Emirali Ablayev da o sireyini verdi. Ve Kırım Müslümanlarının muftisi herkesge tınçlık ve muhabbetlik diledi ve böyle müracaat ile vatandaşlarımızga müracaat etti. Настроение очень хорошее, потому что мы сегодня живем в мире, в согласии в своей родине. Для нас это самое важное. А выбор для каждого человека должен человек подумать о завтрашнем дне. Поэтому мы хотим сегодняшний мой выбор и выбор крымско-татарского народа о завтрашнем дне, чтобы мы жили в добре, в мире и в согласии. Elbette ki dostlar, endi saatlerimizde saat 11 yakınlaşa. Demek endi saylav bölüklerinin açılımından 3 saat geçti ve biz көреміз ki, elbette ki көреміз ki, bizim vatandaşlarımız faal iştirak edip, öz gражданлық позициясını gösterirler. Bundan da gayrı, biz sizge de bir kere hatırlamağa istedik ki, bizim muhbirlerimiz Kırım'ın çeşit rayonlarından, çeşit köşelerinden canlı bağ vasıtasıyla bizge öz malumatlarını takdim ederler ve şimdi Ermeni Bazar'dan biz elbette ki bu malumatlarını aldık ve daha birçok
Қырымның көшелерінден бұл мәліматларны ала білерміз. Бұндан да ғайыры студиямызда жанлы бақ çalışмақта. Ве бұзым телефонымызны сізге да бір кере қатырламаға межбурмыз. Қошма еді 978 095 41 45. Тамам бұл телефон вастысыйлы, сіз бізге телефон ача білерсіңіз ве әлбетеки Гузель Кейв, байрамлы Кейв, біз елі бөлішмек оласыңыз ве әлбетеки ось юрегіңізден не олған бүкін, асылында сіз бізге ве бұтын Қырымға, бұтын Русияге бұл мәліматны бере білерсіңіз. Біз есе девам етейік, чүнкі студиямызда Мұсафыр. Студиямызда Мұсафыр вешімді мемлене телеоны тағдым етедем, бұдан евел да бір кере айтма айстередім ки, Милли телеканалының мұхберлері оператив шекілде сізге сонки мәліматлары ақында тариф ете, біз еле олыңыз бұтын күн девамында әр саат хаберлерінің жанлы чықшы бекленіле, шының үшін әр сайляв учаскалардан мәлімат ала білеміз. Бұндан да ғайры бізім сайлавлар 2006 марафонымыз ақшам саат 8-ге қадар сізлер үшін çalışacak. Тамам бұл вақытқа қадар сайляв учаскаларда сызны беклей, сайғылы ватандашлар өз актив позициясыны көстеріңіз, чүнкі біз ватанда, біз де мұнда олғаныны көстередеміз, біз де сайлавларда иштирак етедеміз, ве сон біз де өз қолларынен біздің кележегімізні құрадамыз, ве тамам бұл ақта біздің мұсафірлеріміз бізге тариф етедеміз. Шымды есе бізде мерақлы сюрприз шекілде бекленілген чықыш олacak. Seyretеміз. Поздравляем вас с созданием новой ячейки. Подожди, не заходите, Все, давайте. С созданием новой ячейки общества, вашей семьи. Вы сегодня делаете такой важный шаг. Это первый шаг вашей совместной жизни. Желаю вам, как минимум, до золотой свадьбы жить, идти рука об руку, поддерживать друг друга. И самые главные шаги ваши решения принимать только удачи. Спасибо огромное. Спасибо. Паспорт хватит. Ваше объявление. Туда. Да, проходите. Верните. Ломаем. Открепительный. Вот мой открепительный паспорт. Подними капу. Да, это теперь кабинку тебе надо. Кабинку. Как вместе. Сайғылы ватандашлар, шымды біз мерақлы бір вақианың шаты оламыз. Чүнки тамам бұл ерде біздің меселдешлеріміз Фадиме ве Абдулла өз граждан позициясын көстерелі. Бүгін олар үшін мұйым бір күн. Әмді екі фарқлы бір шекілде. Асылында Гузель бір хабер. Қырымда яны Қырым татар айле доға. Ве олар бүгінкі күнні сечіп, тамым бұл күн өз месулиетлігіні анлап, рей беріп, Эмде никах ақшам, эмде никахтан сон, олар Аллахымызға өз мұсылман позициясыны көстеріп никахларны қылдылар. Энде исе гражданлық позициясыны көстермек үшін Девлет Думаға сайлавларны да қачырмадылар. Бүгін пек зор күн мен белесем олар үшін, чүнки эм никах, эм той ақшамы, эм бір чоқ бөлі мерасимлер, эм фотосессия, ама
Олар вақыт айырып, өз гражданлық позициясыны білдірмек мақсады еле, әлбетте ки ватандашларымызға қол тұтмақ мақсады еле, бүгін Фадименің доғмуш вишена, яғни мушаш көйінде сайлауларда бұлыналар олар, ве әлбетте ки өз рейлеріні берелер. Әлбетте Гүзел Хабер. Гүзел Хабер, келіңіз да бір кере сердек насыл олар ребелелер бұл месулетлі күн. Селям алейкум студия, селям алейкум ватандашлар. Бүгін Русия Федерация Девлет Думасына яны теркіп сайланмақта. Бұл сене ilk сефер Қырым Вяқия шәрі сайлаларда иштирак етелер. Тамам бойле мойым күнде біздің меслектешлеріміз, Миллет телеканалының хадимлері, едікүн программаның алып барыcıları Фадиме Сейтмамут ве Абдулла Уджасман Қоранта тізелер. Біз шымды Фадиме Сейтмамут Яшаған Қарасу Базар районының Мушаш көйінде, Вишенная көйінде болынамыз. Олар үшін бүгін пек мұйым күндір. Білесіңіз, той күні бош вақыт олмай, кию келен азырлық көрелер. Ама олар бұл мұйым күнде вақыт табып, сәлі бөлігіне келділер ве ос сесіні білдірділер.